Assalamu alaikum hurmetli Qo'shiq shaydalari. Mine ağamız Timur Duşşant bilen inimiz Navruz Tülöp bilen bugün жақсы qo'shiq üstünde izlenmektemiz. Rais Bekjant namasına söz qatarlары inimiz Aydos Qurbanbayev inimizге тиеслі. Жақсы qo'shiq bo'latıptı deb o'ylayman. Bahalap berүү sizlerden, жақсы qo'shiq bizlerden. Ağam menen inime avmetler tileyman. Rahmat, естіп өзіңіздің бағаңызды бересіз деген үміттеміз. Barchaga avmet. Hurmat bilan Quvvat Amelov.